al ökönü manaz eldeştirip, yurttaştırıp ökönü dost kılıştırıp alıp emi kalın düşman kaptap kılasa biz şunda yetek aşçı kılbayla, boğuluktu kılbayla. Bu kırgızdı kalaymandı salala, karangündü düşürüp kaptap düşman gelatat. Alakanday az yurttu uçturgan baladan aman saktap kalalık dep yol yürüşkendeki teymesi. Tal çokunun görünüşü. Tal çokunun üstüne çıkıp algandan keyin bul Alban Bet'in armanı. Hatama naz kapıdan argaçandan bir kaçan ayıldın adam zor eken aydından nazıp algan son keyin başın kökköce sadakıstada ele jigit oğur eken buğdu aydın kılgan iş eken men kakanda turganda kebez belbegin ötüye geçildin kanı koңурбай байкачың арамың кайсы кишекин ей азып кетсеге буккан бу адамдын көргөн чөкен атаңдын көрү дүние деп ошондой деген соң бугарынып атканга кандыгандай киши тушкулатып буга айран шердин көөнүн сыйып кандай орой кишиге кеп кылат. Uşu kezde bereki, oroy kuyal gibi var, uşu çubak öngdü ment kılat kuyal van çaracak. Kayran başım kurumman bolup kuru kurap görgü başım girmese, hadi kem gana saka balacuk. Demay kölman mazmın aytıp, uşu kezde bereki, tulparıları da tokunmup, yüzün görgün tör toyran, yemi çığı yol yürüdü, ataya vay bol yürüdü, aya basta yol yürüdü, elindiri kaydan ayanda, gülgülü gümbata, tal sokun tayanda, buna tal sokun derken bareken, kurday ve tingir gözle, tal sokun uğrasan, böksösünde bir var, adırından karavan, tekilinde teke var, bulgatında buğul var, yoğun yerinde yol vuruş var, adırında ay var, ayava kanceriken, bütkülverde kaymandar, mekem kılgan çeveken, tal çoku dereken, kattavadan barbagan, kulay ve tıngır gözlü, tegeriye güvegeken, kıyası kıyvattar eken, yüzün kırgın tal çoku deken bar eken, yosu tal çokun börük taş kavaranda, atandın görü dünya, üstüne dondoruğu yasalıptır, tegereğin üskürü acılar kur çoğalıptır, acıldırdı görgünde, Alban Betmen çoğağı, yatam gepsiyle ve itilayt pay, yok ötülden kaldeliye, oşonluğunun azgağılınan atandın gürüdüğüne asmandan tüskön altı kurs kılıçtın ayakçısı mamaz olgan sulpukor batırdın joyun kuşunday siltegen de mörketet sibirge koysa mörketet mınno şonda sulpukor surup batır o sögezde gamınıp arsılanday çamınıp aybattı saldele mınazın çınını gayratın görgönde kaptalında karaçar bu şogezde yol vuruş var, batırdın jararının kamındaycan, yergülcandı görgönde ağacıdarın açıp çatılıp, Alban Betmen'den çobaktın, umaşlay gözün açılsa, oşonda kara taşta katı var, katın tiklep karasa, oşonda üç adamdın atı var, o olur Gümaşkan, Sulkarı İskender'in ayın bir aşkan, Handan deyin Gümaşkan, atandın gör dünyaya, o şogezde Süleyman Surrak alam dep, o şogezde bir aşkan, andan bölük toğukken engence kitarında vatırman azgandın atı var, andan bölük candarın ataşka çiğ gelecek oken. O şogezden eriyen dert yerden kıykaçtap batırman az yol başlar. Eriyenleri kaydan ayandı gün bata gün eki gün yol girip. O sotal çokunun üstünden ölgönde gökcal tayandın. Tal çokununu karasan, jatkan eken jay kayıp,
атаңдың көрүдүнү алма ышык көң болгон Кудай сүйген жер болгон кеңир ылайык жер болгон өзөн бөтү бар атаңдын көрүдүнү ошол кезде тал чоку түгөнбеген кеби бар так ушундай жери бар тал чокуга барганда жестин сулуу келиндей ушундай жерди ким көргөн уландары кунандай Кудай бетин көргөзбө кескелдирик сойлосо кере кулаш жыландай жаткан жердин жери экен кара курту бармактай жалбырагы жаргактай ошол кезден карасаң күкүгү ташта гүлленген бүткүлүнүн барысы дүнүйө элеп сүйленген 80 уруу гүлдү чөп ары бери гүлленген муну ошондой жер экен жат уйку кандырып тулпарларды чалдырып аңгемени курады ошол кезден албамдан жөөжөмөктү сурады канаң албам чын айтчы деп ошондой деген соң муну ошондой адакен тетиги булаңгыр болуп буруштанган манас булуңгур болуп буруштанган чет бежин деген жер ошол кырылды кытай эл ошол мында казып эле койгон ору бар кайнатып койгон шору бар бел байлаган бели бар бекип аткан жери бар карны калганда каптап кетчү сели бар мында кара курттай ели бар буга топоң тоздоп жүрбеген ажырет ары тийбеген искендеризин салбаган какандан эч кимдир гана косурага албаган темир аркан турчум бар тегиз канжар колчум бар тетиги чет бежин деген жер ошол тиги жерде чебжеду гана калмак эл ошол ал жалгыздыгы курусун жан жаратса ке болот жалгыздыгыдан жан кылмай жөн эле жаратпай койсо не болот алар билет мен жалгыз эл жериммен айрылып атаңдын күрүп болбой Коңурбайга ээ болбой ошол кезде жер талашып салышып атаң чай алган тонун кетимди чаңги деген четимди бел байлаган белимди бежиндеги элимди Коңурбай тартып алган соң атаңдын күрүгүн өлбөгөн жерден карыштым тынбай алтай салыштым ошондон эрбелдей билесте мунун өзүн сурасаң 6000 Кытай сан кадай ал Коңурбайдын жолдошу ошол кезде мен жалгыз жашым 12 келгенде 6 күнү сайышып жапанды жаман салгамын ал экен Коңурбай ушу турган кол менен итиңдин 6 жол гана көмөс ойгамын башын кесип аларда курмандыкка чалардан эбе деген бир болбой шейбе деген бир болбой ика деген бир болбой шийко деген бир болбой аттантып атка мингизип ушинтип эле шорумга айнаткан алар гана элек мен жалгыз манас кылганым гана бар Кудайга тана эле кылдым бутумду дарман айдап такыр жок жалгызда урусун мен таштап эле келдим журтумду кыргызга белдим бейлимди мен өзүм таштадым гана Кытай элимди эй маназган тана эле кылдым бежиндим эми манас кебим док тетигиң ана чапу кызылгуу маназы шордонгон атам азганган керич тетиги калкылдап учкан кара куш зыйкырлап койуп тозмо болдурган алекең эле кандын бериси тетиги көз жетпеген мунарак тынбай атчан жол чоңгоң 6 ай чылып жол керек аты Шанхай гана деген жер ошол тетиги мунаракты чоңдайра күркүлдектин сары суулай бетин көргөзбө адамдын жолго каршымын мына манас кебим дуган таңдын күрүгүнө буй кургана деген эл ошол андан бери турганда улукту гана манжу журт ошол солон шветир кот ошонун бекип аткан жери ошол баарын салып бей пайдап бежинден гана келген о мен ошол адам
деп ошондой деген соң ошондо Манназгулдан кой албан бет келдимди метейиндей кийин экенсиң алты сапар сыр айтпай алда бүйүрүп түбүнө жетейиндей кийин экенсиң чындаганның чынмага чынма-чын каалаганның каканчын казырманчы ебак бір чын улуңчуздуң шабуулу жұрт көптүн көрсөң кара курт калкын көздөйсөң өзүң кетейиндей кийин экенсиң ушул жолдо сенинен кайтпай жүрген экенсиң бекен түйүп арамдап ечен сапар сурласам айтпай жүрген экенсиң кокуй албам не дейсиң укпайм сенин кебиңди өнөтө уруттуң менин көнүмдү таптырсың өңүлдү кокуй албам не дейсиң кече күнү кыстабак кыргайтынын белинде ыргалы шабырганда кара чагандын кан сайкап качырып айза сайганда чак черекей чаң болдук өлбөшүбөй жан болдук эл белдин чөлүндө 40 күнчүлүк белинде мына ошондо сайыштык кызыл майза сулпухор кына бердиң албан бет 60 күндүн алышка сакал менен салышып чыда бердиң албан бет түнен суп көйнөк кийдиго деп жүргөмүн ошо кезде бежиндин билдиго деп жүргөмүн аңгемени курадым бутта алтын зер тартып бууданын молдуңа бир нече кыз тартып мына ошондо сурладым мында бежин билсем оң боюн эгерден эки болбоюн уйгу деген кытайдын шуйгусунун бер жагы ныябада туудум деп ара жол менен келдим деп ал экөөнүн коңурбай тең боло албай келдим деп минтип атып сайрадың момундай кылып чубук кыркып шерт кылдың убаданы бек кылдың атаңдын көйдүн кечеген көйнөктүн тазасы ургачынын ныктысу узун чачтын мыктысу кызыл көйнөк бото көз кыйгаштаган арка төш атаңдын көйдүн кыздан кызык береки агын айдын ароке кече күнү экеңизди кыйганда ечен кийек мойдаке катагандын кан кошой элчектерин жаңгырчык элемандын нөтүштүк элендин баарын жыйганда кеңеш кылып аңгемени курадымга канды билесиң билеп канча сапар сурадым мында бүлүк айтпай койдуң бежин чарга сөз айтым не тейин деген экенсиң эселектин түбүнө жетейин деген экенсиң эптеп жүрүп какангаң айтпай коюп сырыңды батыр кетейин деген экенсиң кыстап турсам сайрадың теги абадан бек кылып не деп куранга армадың эми келсем карасаңа уйку деген шаар деп кулку деген шаар деп кичигинин айды деп болжолдок сайрадың деп ошондой деген соң бүгүн батыр маназ экенсиң андалбан бек мына айтат батыр маназ экенсиң казмак эле болдуң орумду батыр кайнатмак эле болдуң шорумду мана сен зордугуңа кудай бар унутмак эле болдуң көнүмдү чыгармак эле болдуң өнүмдү түн өтмек эле болдуң конокту түйсүгү жок тарыныл зордугуңа кудай бар мана сен айтырмак эле болдуң жомокту батыр чалдырдың эле бежин калана батыр бүгүн бузмак эле болдуң сананы сактатмак эле болдуң талана мана зордугуңа кудай бар түн өтмөк болдуң конокту сойдурмак болдуң газапты бүгүн башыма салмак эле болдуң озопту ырдатмак эле болдуң ырымды ара жерде тарынып мана зайып көл маназ кабылан зордугуңа кудай бар бүгүн сурамак эле болдуң чынымды гүлдөтмек эле болдуң мемемди эсиме салмак болдуң эме шаркан жылдыз башчы кара жөлемизген менин акбайбычы энемде бүгүн тозмок болдуң жорумду батыр укмак эле болдуң сомбунду башыма гана салдың домокту балакет кишиң экенсиң бүгүн мааниси жок тарынып батыр айтырмак эле болдуң жомокту мен каканды гана билдим көп жүрдүм манас чалыяр келбес бежинде сиздин чаркыңыз гана келбейт деп жүрдүм каканды билдим көп жүрдүм искенде жетпес бежинде сиздин ишиңиз гана келбейт деп жүрдүм манас деп айдап жүрүп каканга аңгеме салып кырат
Buluşun abecin demedim. Ayağanım kalın tut ayıtmağanımдағы için. Arslanım kanығıma nazығы var. Ayıtmağanығы жүрген бар. Қаникей бақайбаш болып қардан тозып алғанда, дәл өзіңе барғанда, шай қолдығы шерелі өзің әләгөден елелі айтып қойсын қақаңдың айып мүшкілді балағаны яман салбасын. Бар жұрттың барына қалбасын деп бақайлап тұрғанда, Қаникей бақай өкөні қармап беріп, ант қылып, осы жерден қайтпағанымдағы чын 6 сапар ода қылып қойып оларға айтпағанымдағы. Емі банасып чалдыршы болсаң жолына, байла чуғанағы болсаң қолына, ғырбатма келе болдың жарана, қозырымы жоқ тарынып баштатма келе болдың бадан Толғы түбелі ғыңынен туған жер. Осы отырған жетпейді. Менің кіріп көйнегім жуған жер. Кіндігім әлі өгесіп буған жер. Көйнегімді жайған жер, кіндік қаным тамған жер. Ойнап ала кезінде етегім буған жер. Чыбық мініп бір-екің өз тақымға қамшырып, шорды жамбалалықтың мезеті көпелек туған жер. Өлі-өлі өңесіп келген жер. Құрған жан туылып өлі дүниені көрген жер. Ошағыры құрылғы тай біздің ел. Баты сұрамақ болдың жашымды. Бүгін орытмақ ілі болдың бағашымды. Шығармақ ілі болдың өнімді. Ғырымы жоқ тарынып. Батыр бүгін орытмақ ілі болдың көңілдің. Кетімен сұп көйнек кибей қантып қойайын, тағып едім білмей қантып қойайын. Құзым менен бір алтын чашып келді дейсің бе? Құрып екер чырдашпаға қай шарына. Өліс қылып чырғылбай, аябаған сырғылбай мені қачып еле келді дейсің бе? Тұрғандықтың кезенін кезіп келді дейсің бе? Туралбастан қоңырбайдың зарынан сабаш қалқалап манас безіп еле келді дейсің бе? Емімін азығып тұр, менің атам азызған, атам жарым қан екен, ата кемді сұрасаң, 3-5 ағын не жан екен, улы су қараған, андан кейін есен қан, андан кейін алөке, енгенжесін мен атам, атамын сорды мен атам, енгенжесін ал екен, атам 6 қатын алыптыр, 6 тең тұрбай, атам тұяп көрбей қалыптыр, бір баланың айынан, ақылының таныптыр, бүткіл жандың барысын, қайнатып шорғы салыптыр, атаңдың көрі дүние, мен атам өлі тұрған кезінше, бала көрбей қалыптыр, ал өкөден қоңырбай, бейгінді сорды деп, есен қандан бері көз, атаңдың көрі дүние, жанақыңа қарғандан оқыр, қақанға болды деп, менден туған бала жоқ, қандай шындық болды деп, дүниені чачайын, бүгірік ұрған жан, қайран жанды кесейін, бұл дүниеден бесейін, дегеніме көнсін деп, қотоспоқтай ұтуған, аябаған ұтуған, ятамағалыққа санаса, қақанғанда берілған, чымачының чыңғаны, қатын алып берсін деп, қалқаға бар салыптыр, ошо кезде жұртыма қалайман түсіп қалыптыр, мұныққанда қараған, ақылынан таныптыр, енгенде біз азызған, 6 қатын алды деп, аты кешігі жоқ бұл ақмақ, тұяп көрбей қалды деп, ұшы үрден бал үшін, жанын қызыл çoққы салды деп, еченінің барына, ошо кезде бір-екі 40 есікті қақандың, 40 есігін açıптыр, 40-ның одына, 40 жылы детші, гүл азық мен азығаш, осынды зарып қылып чачыптыр, атаңның көрі дүние, 6 күлі қатменен, алақандай қатменен, чартырапты қақандың, барынаға бар салыптыр, қанға барын ұққанда, қалқесінен талыптыр, қадайманты баштаптыр, менен емді таңдаваларда бүткіл ведін чымачын, осында бұл белегеті таштаптыр.
неме мандаз тур. Ошо кезде карыган 17ден өдөкү кыздарды үйгө койбе деп 33тен ылдыйкы аялды үйгө койбостон кембайлап айдап келгин деп кокусунан береке ошо жерде сыргылса гүлжырылдап чыргылса аябаган баткын деп тамга такка баткын деп чын эсебин тапкын деп чыркыратып кылычтап көчөгө башын чапкын деп көлмөжүнүн какын деп канжарды ушундай эки кулдар жок атаңдын көйдүр дүнүйө мына ошондой берип ат коюнчу жөгүлүк темир калкан торчонун тегиз канжар колчонун айзекерден ыктысың жөгүлүктөн мыктысың кабарды берген гаңгүңүн кулбайбеттин салбай кал одойо шодойо балмандардын барысын жору куйрук жоонал кайчы куллок каманнал кармаша чыкчу биреки каруулунун барысын дустусуна жиберип кыз зыйнатып алыптыр бүрлүктү салыптыр менин энемди тандабалар да манаска кандын калкы жыйылган 41 күнү кыз катын чуба бешиктен аберге деген дартип бүткүл бежиндин эле кыгал кырылганын кыйынча көрбөй жаңгыз тыйынча кан буйругу ушундай эки кыллар ал барбы ого төтөн чубаткан ошо кезде береке көлүктүн бутун баары жооруптур көлүктүн баары жооруптур элдин буту ооруптур кыздын көзү жайнаптыр атаңдын адилеттен чың кеткен акмаккандын өзү деп журт чогулуп каргаптыр Кудайбектин көргөзбө ошо 41 күнү болгондо ошо кезде береке ажайып толокуган ат коюнчу жөгүлүк уйку деген бир сынчы ошондо кармаган экен энемди атаңдын көрүү дүнүйө ушул 17 кыз экен энекем уругачын муз экен 17ге келген кез төмөнкү сөрөндү кандын кыз экен ушул катын эр тубат кол токмоктой шер тубат күйгөн кызыл чок тубат каканчын жок тубат атаңдын көрүү дүнүйө ушул кезде момундай уртуп туучу болсо салы бар 18 000 ааламга жеке жетер алы бар кең көкүрөк жаяктеш келбесиген арсынан мушундай уул тубат мушундай уул тубаса атаңдын көрүү дүнүйө тамга такабаңыз эзилки жинди кагыңыз дарыңызга чын тартып анан кийин биздин өлүм жакка жабыңыз деп ошентип береке 3 жылсүлүк бериңиз ушунун тууган баласын андан кийин көрүңүз бүткүл кызды жыйнасак кыз катындар оңбойт деп кылымдагы урбаңача бүткүл жыйнап жиберсек мындай адам болбойт деп ошо кезде ыңырлама деген болду субичи күтөөдөй болгон чоң ача байлап алышып ошо кезде береки билгичтерин жийиптир калмагынча калдырап кытайынча балдырап менин энем алтын ай шордуң энемди атама зордук тапканан экен кыйыптыр мына ошондой менен атаңдын көрүү дүнүйө айбек сөрүп күн өтүп алтын чайга жеткенде энеме талгак кезек болуптур мына ошондо энекем шерге талгак болуптур өйдө төмөн желигип байлатма жиндидей байкуш энем элигип азапты жаман тартыптыр шер баласын бир мерген нойху деген бир мерген төмөнкүн эл көрбөстөн атыптыр жүрөгүн келип бергенде энекем таалгагын басыптыр 9 ай 9 күн болуп толго жакын болуптур мына ошондо мен энем толготуп турган кезинде айлансам болот талдага атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо алакен ошо курсактан түшкөн кубалбаң так ошондо мен өзүм бетинге салган чуулган албан бет мына минтип туулган түшүп турмун бакырып атаңдын көрүү жүрөгүм бакырыгым баш жарып кыйкырыгым таш жарып ошондо колум эки колдо каным бар аякта бир колумда заарым бар ошо кезде ачыпмын бийигинди көздөй чачканда бу бийигиндин өртөп кетет деп уштурганга кандын бир түбүнө жетет деп эгерде бизге эл болбой душман болуп кетет деп ушул чоңойсо бала оңгулбайт баарыбызды согулбайт деп ошондо бежиндеги карыган канынан гана бериптир манас толготуп энем тууганда Кудай албам кылганда киндигим чечип ууптур да киндигим каным жууптур ошондон ишим көлдөй жөнөптүр мени төрөп атканда кулунум сараланы төрөптүр бөлөгүн айтып не тейин мына ошондо эке бежинде караган
Kurday vertin görgözbe. Oşu gezde momундай ırmı var, ırastı. Oşu gezde momunda bilgisisi momундай acayiptan okugan dartısı var, elçi var. Oşu gezde tençi var, at koyunçu, güygülük, laptulardın barı var. Gözün açık danışman. Oşu gezde sınçı var, adamga qarap turçu var. Sınçısından sınatıp, ırçısından ırdatıp, kıldatörge kındatıp, kıyındarga sındatıp, beydinge tokta perevi, devoşonda ustalak, beypayga salıp alıptır. Atamdan sonra benemdi, koşultuvayda barıptır. Baykuş enem altınay, balaketke kalıptır. O şöntü yürgen eneme, akırı ürgün ölemin o şöntü yürgen eneme. Manaz men emine gına kılıp peremin. Tuğrağa salgan tam. Yenem eske düşkende manaz tutam kağına gelbek bizcin canı. Geldekler getirmiş, dinlemede kamıngan kapkasının oğuzunda adamın murdu kulağın tamırgın tumargın tağıngan geldekler de getirmiş. Bunu oşonda enekeme javulavat enemdin kolundan balasını tartıp alıptır. Oşo gezde zuğdegen kuduk var. Oşo gezde karasan çumkurluğu mingesçe ararıp barıp salıptır. Oşo gezde bir eki adam esten tal çıkın içinden 60 başlı hacılar bir zaklaşın götürse camgır çok çıkar. Bir zaklaşın götürse yalan güygen ot çıkar. Bir zaklaşın götürse Tağuşonda bir eki jamgırdayga ok çıkar. Bunu sonda bilirsen bir başından çan çıkar. Osondan adamlardan can çıkar. Arıp barıp salganda aylansam bulup taldaga. Yüceyi bulut bir gelip bayda olup çaçıptır. Yün kuruğa 40 kez muzgulup tabaya yatkan acıdarda kuzuğunun tümün gözdeyi basıptır. Bunu menen alepken ölbey aman kalıptır bizden bala oldu dep. Kıtaylar bu doyuna sadıp turu. Boynuma ödeye uyak takıptır. Al öyle tutkanının bari vakıp turu. Yaşım altına yaşka gelgen de. Bütkül vecin şöğründen ayıp salıbı verdi. Ulan ettim kırgız bakan buyruğu geldi dep. Barsa gelgeç çoğu oku. Adam kırgın bolutun ayağa bakan zor oku. O şokun 6000 balacı verdi. 6000 bana bir varıp 6000 bana bir okup. Giyin kızılı gelgenden 6000'i kırılıp 6 kalabala biri geldi. Songuculu bolgunda manaz 7000 bana bir varıp 7000'i kırılıp 7 bana bir kalıp 10.000 bana bir varıp 10.000 bana kırılıp olsun da öyle bana bir kalıp.